Hi, welcome back FMC. Dalam video kali ni kita akan cover berkaitan dengan modul 3, which is modul yang let's say kalau you guys yang daripada FMC member, you guys tahu kita ada buat satu modul trading futures punya modul, and basically right now kita dah masuk ke modul yang ketiga. Hari ni kita akan cover berkaitan dengan risiko per trade, berapa banyak saya risk and position sizing calculation, risk and reward yang saya pakai, cara untuk you guys nak fahami macam mana saya buat signal, and paling penting ialah also you guys akan belajar pasal layering entry strategy. So right now kita akan pergi ke first dulu, which is risiko per trade. Normally untuk account saya berapa banyak saya trade and berapa risk saya pakai. Normally kalau saya punya personal account lah sebab saya trade account besar, lebih kurang 5,000 ke 10,000 dolar. Jadi account risk yang saya pakai ialah saya always pakai 1% saja. Risk saya pakai 1%, and let's say kalau you guys ni baru mula, let's say kalau you guys pakai account 50 dolar pun, 100 dolar pun, please saya rasa untuk peringkat awal, untuk peringkat belajar, pakai risk 1% saja daripada account. Maksudnya apa? Let's say kalau account you adalah 100 dolar contoh, berapa risiko yang you pakai? You boleh kira lah 1%. Darabkan dengan 100 dolar, you akan dapat lebih kurang 1 dolar sahaja. Jadi risiko yang you pakai untuk trade ialah 1 dolar sahaja, guys. Kenapa ini penting? Untuk peringkat yang you guys baru nak belajar, which is you guys baru nak faham, baru nak belajar, baru nak cari tune. Di peringkat ini kalau boleh saya tak nak you guys hilang duit apa-apa pun. Dengan cara you guys pakai risk 1%, maksudnya you not gonna lose any money kalau you guys pakai risk 1%. Sebab apa? You perlukan 100 kali salah barulah account you tu truly akan blow. Tapi let's say kalau you rasa ataupun you dah naik peringkat yang lebih tinggi sikit, you dah test, you dah try trade, and jawapan ni lah you dah mula tahu strategi apa you nak pakai, you dah mula faham macam mana nak trade, you dah faham macam nak baca market, then after that you boleh grow ataupun you boleh go ke risk 1% to 5%. At the end of the day, yang penting kita nak adalah kita nak amount yang you guys risk untuk setiap trade adalah amount yang you guys willing to loss. Jadi bagi saya 1 ke 5%. Let's say kalau you guys ada account 100 dolar, you guys punya risk adalah sekitar 1 dolar ke berapa? Ke lebih kurang 5 dolar. Jadi should be kalau let's say you guys riskkan ini, should be no problem. Tapi let's say kalau you guys dah truly terror gila, you guys dah peringkat yang ketiga, you guys dah faham, you guys dah tahu apa you guys buat, you guys dah tahu pasal money management, then pada waktu ni you guys boleh pakai FMC punya risk lah. FMC punya risk ni lah kita maksud dia full margin crypto. Jadi kita akan full margin. Untuk orang full margin ni, tip dia simple je. Make sure that you guys, account yang you guys nak trade tu lah account yang you guys truly willing to lose everything. Contoh lah, dalam kes ni let's say you guys ada 100 dolar kan. Janganlah dekat dalam account bank you guys ada 100 dolar saja, ataupun dekat simpanan you guys ada 100 dolar je you guys nak full margin. Jangan. Let's say kalau you guys dalam account bank you guys memang ada ratus-ratus ribu, and spesifik untuk some news ataupun some event, contoh lah, ada FOMC, ada CPI, you guys nak full margin. Jawapannya lah, you guys nak riskkan semua ni terus per trade. Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. You guys boleh pakai risk yang paling konservatif lah. You guys boleh pakai risk 50% to 100%. Ini di peringkat paling tinggi lah. Tapi please jangan ambil ni dulu, ikut step by step. Ini yang ketiga. You guys buat yang pertama dulu, pakai risk 1%. Dan let's say kalau you guys dah terror sikit, you guys boleh pakai risk 1 ke 5%, dan after that kalau you guys nak full margin, you guys boleh pakai risk yang macam ni. Tapi please make sure that you guys faham apa yang you guys buat lah. So next kita tengok berkaitan dengan position size calculation. Position size calculation, formula dia simple je. Saya dah ulang formula ni banyak kali. You always boleh tengok tutorial ataupun video saya berkaitan dengan cara nak kira risk ni. Jadi untuk nak kira dia macam mana, untuk you nak buka lot sizing berapa yang you nak buka dekat exchanger you nanti, dia kiraan dia adalah lot sizing equal to risk bahagikan dengan dalam kurungan lah kita tulis entry tolak stop loss ataupun SL lah, tak kisahlah sama je. You pakai calculation macam ni, you nak pakai leverage berapa pun tak akan jadi masalah. Dengan syarat you pakai formula ni. You always kena pakai formula ni, barulah you boleh pakai maximum leverage. Macam saya trade, saya always pakai maximum leverage sebab at the end of the day, dia tak ada effect apa-apa pun sebab kita dah kira siap-siap lot sizing entry tolak stop loss ni. Contoh, kita nak bagi contoh supaya you guys mudah faham. Let's go, kita pergi ke market Bitcoin right now. Contoh sekarang kita pergi dekat time frame M5 minit. Sebagai contoh kita tengok dekat sini ada satu setup. Contohlah setup dia macam ni. Price sideways, suddenly price buat ada satu movement up and price jatuh, and you guys start nak cari buy.
Jadi macam ni cara dia. Contoh kita nak buy dekat sini sebagai contoh, kita nak buy dekat sini waktu dia pull back dekat area resistance ni, resistance bukan support, you guys nak entry kat sini kan. Then you guys punya stop loss contoh dekat mana? Last candle kat sini contoh. You guys kat sini. Then you guys target berapa? Tak kisahlah Yang penting dia adalah you guys kena ambil value ni. You guys nak entry dekat sini. So you guys akan dapat 107252 and stop loss you guys adalah kat 945 tak kisahlah berapa. You guys tengok dekat value ni. So dua value ni you guys kena ambil, you guys kena tolak dulu. Nanti cara you guys nak isi dia macam mana? You guys boleh pergi dekat sini. Sebabkan risk tadi kita dah kira kan. Risk contoh account kita $1, kita nak risk 5%. 5% daripada $1 maksudnya you guys akan dapat $5 saja. $5 bahagikan dengan entry tolak stop loss. Jadi you guys kira-kira lah siap-siap. You guys tolak siap-siap. You guys akan dapat value ni 301.6. Basically kalau you guys yang pakai trading view, you guys boleh direct terus ambil tools ni. Tool long position atau short position, you guys automatic dia akan kira siap-siap. 301.6. Jadi you guys boleh pergi ke you guys boleh pergi balik, you akan dapat 301.6. Jadi you guys cuba kira dapat berapa. You guys akan dapat position size kita 0.016 BTC. Jadi untuk you guys yang nak trade Bitcoin, you guys boleh trade guna position ini saja. Let's say kalau price, let's say kalau you guys trade ni kan, price buy dekat sini, lepas tu dia langgar stop loss. You guys hanya akan rugi $5 saja. Jadi ini sebagai contoh. Let's say kalau you guys nak risk lebih banyak, then you guys boleh kira berapa banyak risk yang you nak pakai pun tak ada masalah. Jadi 3.2 macam mana nak kira position sizing calculation, then dah cukup. Okay, ni tambahan. Let's say kalau you guys, bang, saya ni trade bukan Bitcoin je, saya trade banyak coin. Nasihat saya, let's say kalau you guys nak buka position, make sure that you guys jangan buka lebih daripada 2 position yang tengah aktif. Sebab apa? Let's say kalau you guys buka banyak-banyak position yang tengah aktif, let's say kalau you guys lost and nanti that's gonna affect you punya account. Contoh, kita dah tahu resiko kita nak pakai ialah 5% sebagai contoh kita nak pakai 5% equal to $5. Let's say kalau you guys nak buka 2 position, boleh. Cara dia ialah untuk setiap contoh Bitcoin you guys long, you guys pakai $2.5 je. $2.5 je. Next, you guys nak long Ethereum juga, you guys pakai risk $2.5 je. Supaya apa? Let's say kalau dua-dua langgar stop loss, you guys tahu. You guys contoh dua-dua kan you guys nak belong kat sini, tiba-tiba dia langgar stop loss anda dekat SL anda dekat sini. At least you guys tahu at the end of the day you guys hanya hilang $5 saja. Dan $5 tu adalah still dalam resiko yang you guys dah manage and you guys willingly untuk ambil. Please jangan risk lebih daripada apa yang you guys afford to lose. You always know berapa amount yang you afford to lose. Sebab yang saya ajar dekat you guys ni adalah untuk long term game. Pada masa ini memang betul. You guys yang baru mula, account anda mungkin sekarang ni $100, $100 ataupun $50, account kecil-kecil kan. Tapi you tak tahu, you takkan tahu rezeki tu macam mana. Nanti dekat masa depan you mungkin ada peluang boleh trade account $10,000 ataupun you boleh trade account yang $100,000. Kalau daripada awal ini, you guys dah manfaatkan macam mana nak kira risk dalam bentuk percentage. Jadi nanti you takkan ada masalah langsung nak trade account besar-besar ni. You takkan goyang pun. Sebab at the end of the day, bahasa trader to trader yang lain, kita bahasa yang betul ialah percentage. Jarang you tengok, kalau saya personally kan, saya pergi networking, saya jumpa dengan trader-trader yang power kan, yang lagi power daripada saya. Jarang kita nak sembang, berapa banyak you buat terlepas? Kita buat lebih kurang 23 juta macam tu kan. Dia bunyi dia macam pelik gila. Biasanya kita akan tanya lah, berapa percentage you buat? Kalau you sembang dengan fund manager pun, dia cakap dalam bahasa dia adalah bahasa percentage. Tahun lepas kita punya fund manage, kita berjaya buat berapa? Kita berjaya buat 18%. Kita berjaya buat 22%. Jadi bahasa yang kita gunakan adalah persen. Supaya apa? Kita semua, you trader yang baru, kita trader yang lama, kita boleh cakap dalam bahasa yang sama. Sebab kita cakap dalam percentage. Let's say kalau you account you $100, you berjaya buat profit $5. Ni sebenarnya dah 5%. You berjaya buat profit $10. Itu sebenarnya dah kira 10% tau. You bayangkan someday dekat masa depan you berjaya ada account $100,000 you berjaya buat 10%. Itu maksudnya you dah berjaya buat sekitar $10,000. Dan benda ini pada zaman sekarang yang ada prop firm and ada banyak-banyak company lain, banyak company yang boleh bagi fund, as long as you ada skill set sebagai trader yang genuine, should be no problem untuk you nak achieve that kind of modal. Banyak gila cara untuk you guys dapatkan ini. Okay, settle. Yang penting dalam apa yang saya sampaikan ialah biasa you guys yang nak trade, you guys gunakan bahasa daripada awal lagi gunakan bahasa percentage. You guys ada trading buddies, you guys ada kawan, gunakan percentage. Contoh, bulan ni aku boleh buat 9% lah. So dia okey lah, dia okey. Dia tak kira berapa size account you, kita kira in term of percentage, kita semua sama. Next ialah risk reward per ratio. Risk reward per ratio ni pun penting untuk
kita sebagai trader, risk and reward ratio ni dia refer kepada berapa banyak you ambil resiko and berapa banyak reward yang you mungkin boleh dapat. Contoh, you risk kan tadi berapa? 5% kan, which is $55. Kalau let's say you ambil satu nisbah satu, you risk kan $5 untuk hasilkan $5 juga. Ini satu nisbah satu. Let's say kalau you ambil satu nisbah dua, you resikokan $5 trade tu untuk you dapatkan lebih kurang $10. Ini ialah satu nisbah dua. Let's say satu nisbah tiga maksudnya you riskkan $5 tadi untuk nak buat $15. At the end of the day, you trade kan, kita punya hujung-hujung dia akan berbalik kepada ni je. Tak kira lah you pakai teknik apa kan. Hujung-hujung dia akan balik kepada ni je. Orang akan tanya, let's say kalau you sembang dengan professional trader kan, dia akan tanya ni je. Oh, you trade pakai strategi apa? You cakap saya trade pakai strategi ABC, saya trade pakai strategi FMC contoh. Nanti dia akan tanya, oh berapa you punya win rate? So win rate biasanya dalam bentuk percentage. Daripada 10 kali trade ataupun daripada 100 kali trade, berapa banyak kali you win? Kalau macam market structure punya trading strategi, dia punya win rate ialah 40% ke 60% je. 64% macam tu lah. Dia ada tahun tinggi, ada tahun rendah. Tapi dia akan jatuh dalam range ni 40 ke 60%. Let's say kalau you ambil A plus setup je, you akan berjaya dapat 60% lah. Tapi let's say kalau you sapu semua, dia akan jatuh lebih kurang 45 ke 50% macam tu. Tapi at the end of the day, kita punya win rate berapa? Kita punya risk and reward berapa? Dia akan tanya, oh saya pakai risk 1/2. Jadi normally, let's say kalau you pakai risk 1/2, you for sure you akan buat duit. Even kita ambil the worst case lah, kita ambil you punya win rate 40%. Contoh, kita ambil lah teknik FMC, dia punya win rate ialah 40%. Maksud dia apa? Kalau let's say you punya win rate ialah 40%, daripada 10 kali trade, 4 kali saja win. 4 kali saja win. 6 kali loss. Sebab kita punya win rate ialah 40%. Tapi you guys kena faham. Satu benda. Even 4 kali win, setiap kali win kita ambil 1/2 kan. Kita pakai nisbah 2. Maksudnya let's say kalau kita risk $5 tadi, contoh kat sini kan, $5. Maksudnya apa? Setiap kali kita win kita akan dapat $10. Maksudnya 4 darab 10. Kita kira macam tu. So maksudnya equal to $40. Tapi dalam case ni ialah you ambil 6 kali loss. You pakai teknik ni kan, you 6 kali loss. Setiap kali loss you hanya akan loss lebih kurang $5 je. Sebab risiko you ialah $5. Jadi you akan darab dengan $5 kita kira. Jadi you akan dapat sekitar $30. Jadi at the end of the day, selepas 10 kali trade you ambil, you still profit $10. Macam ni. Nampak tak? Ini adalah rahsia money management. Part money management ni semua orang malas nak buat. Semua orang malas nak tengok lebih detail. Tapi trust me, let's say kalau you guys nak stay lama dekat industri ni, ini je rahsia dia. You make sure that you jaga you punya money management dengan sangat-sangat baik. InsyaAllah you akan boleh consistent and let's say kalau you nak jadikan this full time trade as a career pun insyaAllah boleh. Cuma part money management ni you kena truly jaga. Normally setup yang saya bagi minimum ialah 1/1 ataupun 1/2 untuk trading strategi based on technical analysis yang saya pakai lah. Next kita akan tengok memahami signal dari Muras X. Macam mana you guys nak faham? Macam mana bang? Let's say kalau hari-hari saya bagi signal kan. Macam mana you nak faham signal saya tu? Jawapannya simple je. Kita akan pergi dekat Telegram, kita akan tengok contoh lah contoh signal yang saya bagi. Ini short term trade kan. So you guys boleh nampak ini bila ni contoh. Ini bila kan. So tak kisahlah kita ambil. So let's say kalau saya akan bagi macam ni. And even let's say kalau saya bagi gambar saja, saya tak bagi words apa-apa, you guys boleh baca sebenarnya. Dekat sini kalau you guys tengok merah dekat atas, hijau dekat bawah, itu maksudnya saya sedang short. Tapi let's say kalau merah ni dekat bawah, hijau tu dekat atas, maksudnya saya sedang long. Jadi macam mana you guys nak tengok dekat mana saya nak short, dekat mana saya nak value, dekat mana saya masuk. Jadi you guys boleh tengok dekat sini. Kat sini ada 10. Jadi kat sini sebabkan ini merah dekat atas, jadi ini saya short. Jadi you guys boleh tahu yang saya short dekat area 104.068. Saya short lebih kurang dekat area di situ. Saya punya stop loss kat mana? Stop loss juga tengok dekat atas ni. Stop ni dia tulis stop equal to 104.388. Jadi ini adalah stop loss saya. Dan take profit saya kat mana? You guys boleh nampak 103.358. Jadi kalau untuk trade ini, dia punya risk ialah risk and reward ratio, you guys boleh nampak 2.23. Maksudnya apa? Saya riskkan 1/2.23. Saya risikokan $5 untuk buat $12 macam tu. Sebab ni 2.2 kan. Lebih kurang macam tu, $10 plus lah. Jadi resiko ni kalau let's say you guys masih lagi dekat area sini kan, risk and reward masih cantik, you guys boleh masuk. Should be you boleh masuk.
Dan setup ni alhamdulillah lah, setup ni memang take profit, memang langgar take profit daripada malam yang sama. You guys boleh nampak. Kalau normally saya, kalau let's see in term of words, you guys nak baca, saya akan tulis ni. BTC scalping trade idea. Ini maksud dia untuk scalping. Kalau saya tulis BTC swing trade idea, tu maksud dia untuk swing. Kalau dia tulis, lepas tu dia akan tulis kat ni short. Short ni maksud dia saya nak sell. Kalau dia tulis long, maksud dia you guys, saya sedang nak long. So ada SL, betul ada TP1, TP2. TP1 you guys boleh set dulu, TP2 you guys pun you guys boleh set juga. Ataupun kadang-kadang saya akan tulis 1 nisbah 1 BE. Maksud dia apa? Contoh, price dekat sini kan. Price dah jalan dah separuh. Which is kita, let's say kita riskkan $5. Price dah sampai ke, kita dah profit lebih kurang $5. Pada waktu tu saya cakap BE. BE tu maksud dia, you guys stop loss ni, you guys ubah kepada entry sikit je. Supaya apa? Let's say kalau price reverse, you guys still dalam keadaan profit, dalam keadaan untung. Next, kita akan tengok berkaitan dengan cara untuk nak buat layering entry strategy. Layering entry strategy ni ialah boleh saja. Contoh, sebagai contoh kita ambil dekat sini. Ini setup nak short, contoh. Setup nak short, dia dah ada breakout kan, dia nak short. Price sampai kat sini, saya bagi setup sell. Jadi, you guys boleh sell satu. Normally untuk layering ni, bila saya tak confident dekat mana saya patut purely masuk, sebab kadang-kadang Bitcoin ni behavior dia suka naik. Dia suka buat macam ni, dia suka buat atas sikit baru dia turun. Jadi, kalau saya dekat sini kan, dekat sini, contoh total lot lah. Saya kira risk ialah, saya kira total lot yang saya boleh masuk untuk Bitcoin contoh Total lot saya nak masuk untuk Bitcoin ialah 0.5 BTC. Contohlah tak kira short atau long, saya boleh total ini. Jawapannya lah untuk layering strategi, contoh setup tu saya tak berapa sure yang dia exactly akan masuk dekat situ. Jadi saya boleh masuk je dulu, saya akan layering 0.1 dulu. Jadi let's say kalau Bitcoin dah naik kan, betul tiba-tiba dia sideways sekejap kat sini, saya pun akan masuk lagi 0.1 dolar. So price naik lagi kan, then saya akan short lagi 0.1 dolar. Ini maksud dia layering. Nanti automatic that even you short 0.1, nanti automatic dia akan jadikan average. Dia akan jadi new sell you guys, position you guys akan jadi dekat sini. Macam tu. Dekat area sini. Jadi untuk layering strategi ni dia quite good sebab layering strategi dia boleh dapatkan average price yang lebih cantik. Tapi dia punya keburukan dia apa pula? Keburukan dia ialah contoh, you tengok setup ni, saya nak buat layering lah. Tapi bila price sampai kat sini, contoh you masuk 0.1 je. You punya risk, you boleh masuk hingga 0.5. Jadi contoh dekat sini dia terus jatuh. You akan profit sikit lah. You akan profit sikit je. Sebab you masuk ialah 2/10 daripada apa yang you boleh masuk. Daripada apa yang you kira. Jadi dia always ada pro and cons and always ada pot yang sesuai lah untuk you guys nak pakai ni. Contoh let's say kalau kita pakai stop loss kat sini, kita pakai SL kita kat sini. Dia naik atas lagi. You layer lagi 0.1 dolar contoh. Dan dia naik lagi, dia langgar stop loss. Pada waktu ini, orang yang pakai layering system, even kita punya risk ialah contoh negatif 100% kan. Let's say kalau langgar stop loss, kita akan rugi lebih kurang negatif 100%, $100. Orang yang pakai layering strategi, mungkin dia akan rugi sekitar 50 ke 60 dolar je. Sebab dia punya average price dekat sini. Ataupun dia mungkin rugi 50 dolar je, separuh je daripada apa yang dia risikokan. Sebab dia dah berjaya buat layering ni. Layering ni normally kalau saya personally masuk, saya tak swing, saya mungkin buat layering lah. Sebab dia quite very hard untuk you guys setup tu contoh dekat weekly, setup dekat daily. Dia agak susah untuk you guys nak dapat sharp entry yang cantik. Jadi saya akan buat layering. Supaya apa? Sebab kita pun not always dekat depan chart, kita masuk setup daily, maksud dia boleh jadi pukul 2 gerak, mungkin pada waktu malam gerak, waktu siang gerak, jadi kita tak always available tengok market. Jadi saya layer je supaya saya dapatkan average price yang cantik. Tapi let's say kalau dekat time frame yang rendah, ini praktikal lah apa yang saya pakai personally. Let's say kalau saya masuk personally dekat time frame rendah, saya akan buat satu lot je. Contoh setup dia macam ni, dekat time frame M5, time frame rendah. Saya akan boom sekali je. Sebab saya tahu stop loss dia kat atas ni kan, then terus jalan je. Sebab kita tahu dia at least nak sayur-sayur pun dia dalam masa yang sekejap je. Dia takkan lama sangat lah. Itu one of the benefit lah untuk you guys pakai layering strategy. You guys boleh decide apa yang you guys nak pakai. You guys nak pakai satu entry terus solid pun boleh. You guys nak pakai layering strategy pun boleh. Yang paling penting ialah always jaga risiko sebab itu the only way untuk you guys kekal lama dalam industri ni. Okay guys, saya rasa itu saja untuk modul 3. Let's say kalau you guys ada sebarang soalan, you guys boleh komen dekat bawah. Let's say kalau you guys nak support channel, you guys boleh subscribe. You guys yang masih belum ada MXC, you guys yang active trade masih belum ada account MXC, you guys boleh klik and register juga and jumpa dekat dalam group FMC. Thank you guys, jumpa dalam next video. Bye bye.